Dlamini Zuma, NC. As a disciplined member of the ANC, I vote yes. Nkosazana Dlamini Zuma ukhethe kuvotela ukuthi wemukelwe umbiko lowetfuliwe welibandla lebeliphenya ukuthi ngabe mengameli Cyril Ramaphosa kukhona yini lekumele akuphendvule. We are gathered here this morning in response to the presidential call. Litiko lemaphoyisa limemetele emaphoyisa latingulungwane letilishumi labuya tingalo tonke takuleli latawuthunyelwa ukuthi ayosebenza etindzaweni letahlukahlukene kulandzela kuphothula liceceshelwayo. Kwaba kuhle kuphindze ngihlanganyele nani etindzabeni telulwimi lesiswati la ku-SABC 1 lishonile mbukeli. Khumbula ke ukuthi letindzaba kuyatholakala ku YouTube ngekuthi SABC Tindzaba. Nkosazana Dlamini Zuma ukhethe kuvotela ukuthi wemukelwe umbiko lowetfuliwe welibandla lebeliphenya ukuthi ngabe mengameli Cyril Ramaphosa kukhona yini lekumele akuphendvule mayelana nekulahleka kwemali yelihlobo lwemadola asemelika eplazini lephalaphala. Tinhlangano tepolitiki lamuhla tihlangene eholeni lemphakathi eKapa kunkulumo mbikiswano ngeludzaba loliyamenene kwebiwa kwemali eplazini lemengameli Cyril Ramaphosa. Lokhu kutangemva kwekuthi lithimba labosolwati lolubuke loludzaba lithole ukuthi kungahle kudzingeke ukuthi imengameli atiphendvulele kulokwebiwa kwemali eplasini lakhe iphalaphala. Mengameli Cyril Ramaphosa bekangekho eParliamente njengoba ngasiro ilunga leParliamente bevele kulindelekile ukuthi kube nekungaboni ngaliso linye kwetinhlangano tepolitiki letiphikisako njengoba tifuna kube nekuvota lokuyimfihlo. The outcomes, if it was secret ballot, was going to be different as opposed to what you're going to be doing now. And we've demonstrated several times, humanly possible, everything we've done to illustrate to you that what you're doing is dangerous, it's not sustainable, and it's impinging on the constitutional rights of members to exercise their right of holding the executive accountable. Our fear is exactly as correctly articulated by our colleagues, that now we're allowing a situation where people are going to vote under duress against the report, when they should have been given an opportunity by the House to vote and exercise their full independence. Somlomo weParliamente ubese uvumela ukuthi ecele kuvota kwetinhlangano tepolitiki lokutfusela abaningi tiphimiselo tankosazana Dlamini Zuma na Supra Mahumapilo labaphumele baleni bavakalisa ukuthi kufanele mengameli atfese tinyathelo temtsetfo ngalokwendeke eplazini lakhe iphalaphala. Dlamini Zuma, NC. As a disciplined member of the ANC, I vote yes. Order, honorable members. Mahumapilo, SOR. I vote yes. Kwendeka konke nje lokhu i-ANC ilungiselela inkomfa ekhetha buholi ngalesihlanu. Ingivuselelo lobisi etindzabeni te-SABC eJozi. Inkantolo lephakeme eMpumalanga isicithile sicelo lesiphutfumako lesifakwe emalunga langakanetiseki ngeluhlu lwetitfunywa letawuhambela inkomfa yelihlandla le-15 yekhetha buholi. Clients, are you appearing for all the respondents? I'm appearing for all the respondents. I have just received Inkantolo ephakeme eMpumalanga imbombela isikhiphile elihlwini lwamacala sicelo lesiphuthumako semalunga e-ANC lavalelwe ngaphandle ekubeni ingcenye yenkomfa letako khetha buholi elihlandla le-15. Ibambele lijaji Henry Rolfse usicitse netindleko sicelo ngekuthi athi akusilo dzaba loluphuthumako kodwa ukuthi akukalenzelwe indlela etingito ekuletheni loludzaba enkantolo. Baholi labasihlanu labasedulu lecembu i-ANC nebuholi besifundza bavete njengalabo lekufanele baphendvule kuloludzaba. In my view, the applicants at least tried
albeit not hard enough, to convince the court that the matter should be heard urgently. Therefore, the following order is made. The matter is struck from the roll. Labo labafaka isicelo bathi ngaphambi kwekuthi bete enkantolo basolo basebenzisa inhlelo tangekhansi ecenjini kulo loluzama. It is quite unlawful for this conference to proceed with all the irregularities that we've been able to raise in our founding affidavit. You have branches that have not set at all, especially my neighboring branch, Ward 36, which is going to conference. My branch has followed all the processes to go to conference, but it has been excluded. I know there's a branch around Bushbuckridge called Ward 37, Bushbuckridge South. It's going to conference. There was no BGM. A lot of branches that have been excluded as a result of them supporting a particular candidate, which is Mabuza. Lengonfa e-ANC elihlandela amashumi lasihlanu nesihlanu eKhethapholi lenze ukuthi iqale ngalesihlanu iphele ngalesibili Lutago. Litiko lemaphoyisa limemetele emaphoyisa latingulungwane letilishumi labuya tingalo tonke takuleli latawutfunyelwa ukuthi ayosebenta etindzaweni letahlukahlukene kulandzela kuphothula licecesho lwawo. Akhuluma kulomcimbi mengameli Cyril Ramaphosa uthe lamaphoyisa atawusita kulwisana nekuhlukubeta kwebulili nalobunye ebugebengu. Injabulo kuphela lebeyibhalwe ebusweni bemaphoyisa lacetha kuphothula tinyanga letimfica tekuceceshwa ukuthi abengemaphoyisa lasemthethweni. Lokhu kuta ngemuva kwesicelo samengameli ngesikhathi ethola inkulumo yobunjalo belive lapho wathi khona kufanele kungedwe linani lemaphoyisa kulelive. We are gathered here this morning in response to the presidential call during the State of the Nation in February this year to bolster the capacity of SEPs. This called on us to recruit and train an additional 12,000 new police personnel to strengthen our policing capacity and enhance police visibility. Ramaphosa uthi lamaphoyisa atawusita kulisana nesihlava sekuhlukubeta nekwebulili nalobunye ebugebengu. Some of the newly qualified constables will be deployed in other newly specialized units that we've set up, and these will include family violence, child protection and sexual offenses units to bolster our capacity to fight gender-based violence. Other constables will be deployed at frontline service delivery points at crime-heavy police stations. All of the new police constables will be deployed in the most effective way, ensuring that, yes, indeed, we do stop criminality as it continues to happen. Kwekuqala ukuthi litiko lemaphoyisa licashe emaphoyisa latingulungwane letilishumi ngeminyaka munye njengoba phambilini bekucashwa latingulungwane letisihlanu. Umtsetfo we-ANC losabhungwa lothinta bantfu labavela kulamanye emave loyodzingidwa kulempelasondvo uma kuhlala inkomfa yayo ungahle ungaphasi. Lo mtsetfo uhlose kucinisa letithinta bantfu labaqhamuka kulamanye emave. I-ANC futhi ithi ihlose kuvala letikhala letivulekile letithikameta lemitsetfo yakulelive. Tishoshovu temalungelo eluntfu kepha tithi kuyowenda ukuthi kube madima kubantfu labavela kulamanye emave kuti batfole emaphepha labagonyata kuti babe kulelive. There is a pressure in South Africa because there's a competition for resources. And some of the people are using the pressure because of poverty, unemployment. They are starting to destabilize our country, starting to cause a conflict and the tensions amongst Africans. Kungomanje lelive leNingizimu Afrika libona kukhula kwelinani lemacembu langahambisani nabantu labaqhamuka kulamanye emave. Lamacembu avele ngemva kokubona ukuthi impilo yabantu bakulelive ayikho esimele sikahle. Abantu bakulelive labanye abasebenzi ngala nendlala ehlasele. I-ANC iya kungomfa yamashumi lasihlanu nesihlanu lapho ihlose khona kushicela lo mtsetfo lobukana nabantu labaqhamuka kulamanye emave awufana lamanye emave. It just means that there's going to be a increase in repression against foreign nationals. So you've made it now almost impossible for people to get documentation. Kanzi ke lo mtsetfo lisakhulunyiswa ukuthi awuhambisane nemtsetfo sisekelo.
of all of this, it's unconstitutional. It will never be able to come into being for one day. It'll be challenged in court. Kanzi ke tisheshov letlula emalunga elundu tithi kuhamba kwabantu abachamuka kuleli ngeke ucethe inkinga ate bantu bakuleli ve. Dibhayele licembu lelibusayo ngalomuvo. We certainly have concerns around the proposed ANC immigration policy. The policy seeks to overhaul the 3 core migration legislation, this being the Refugees Act, the Immigration Act, and the Citizenship Act. Ingomva ANC iqala ngalesihlanu. Litiko letemfundvo esifundzeni seMpumalanga selitalelwe yinja endlini ngenxa yesigameko sekukopa lesekholele ekutheni kuqoshwe bantfu labangemashumi lebekumele bayomaka emaphepha. Lokhu kuta ngemva kwekuthi labanye bafundzi batfolakale nemapheshana labakopa kuwo makubhalwa lihlolo eBushbuckridge. Bangetulu kwa-71,000 bafundzi labahlalele luhlolo lwamatikletsheni esifundzeni seMpumalanga kulomnyaka. Leli tiko belitishayela lihlombe ukuthi kule minyaka leli-12 abakati babe nesehlakalo sekukopa nakubhala luhlolo. Kepha tinto tijikile ngoba kunalabanye bafundzi etikoleni letehlukene taseBushbuckridge labatfolakele banemapheshana ekukopa nakubhala luhlolo. When I do the follow up, I find that some of the things they find it in their bodies, you know. So and doesn't make us I'm not happy about that. Lokhu kuholele ukuthi leli tiko letemfundvo licedze imishado nabotishela bangemashumi labe bakhethelwe ukuthi bayomaka. Kusolaka ukuthi labanye babo bayatsindzeka kulesigameko sokukopa. Kepha inyonyana nabotishela ithi emalunga abo amsulo. Manje i-department bathumele letters to say ukuthi no abasayi kuyomaka. Mase sibuza ukuthi kwenzakaleni i-department yasitshela ukuthi no kuna ama serious allegations ukuthi kuna botishara siza abantwana ukuba cheated during examinations. And samangala thina ukuthi njani because ama members wethu basitshela ukuthi bona they are not involved in this thing, but still babe stopped from going to mark. Now sicela ku department umnyango ukuthi no man mabasheshe ngale investigations khona ukubona ukuthi siyanjani nale ndaba le, and if these accusations approve ukuthi are false, then we'll see ukuthi sithatha inyathelo ezinjani. Labotishela batsindzeka basola leli tiko letemfundvo ngengakhulumisani nabo ngekujuba inkontileka yabo. Taba tikutfwa litiko letemfundvo ukuthi liphawule atikaphumelele. Emaphoyisa kanye nelitiko letemigwaqo netekutfutsa esifundzeni seFree State akhiphe seqwayiso kubashayeli ukuthi bahloniphe umtsetfo. Lokhu kulandzela kuboshwa kwabashayeli labane emgwaqeni N8 Dvute nePetrasburg. Umtsamo wetimoto kulinzela ukuthi ukhule eFree State kanti sekunekhathateka ngetingoti letenteka emigwaqweni. Tilishumi nakubili tingoti letenteka eFree State kwashona bange-26 kusukela kucale lenyanga. Kuboshwe abantu labane kusukela lisifundza sibe nemkhankaso wetekuphepha. Labo lababoshwe kufaka ekhatsi lababili abachamuka kulamanye emavila bede emaphepha lwagwinyata ukuthi babe kuleli ve. Munye umshayeli oboshwele kutfolakala nekhopha. Yeah, at least it's like sharp, the visibility of them. Uthi kuyajabulisa kubona amaphoyisa asemgwaqweni njengoba lokho kugcina kwenda ukuthi bagcine baphephile. Yeah, otherwise kemnathi everything. Leli tiko lihlose kwehlisa tingoti nga-25% ngenyanga endlovu lenkhulu lomnyaka lotako. Umbiko wesikhashana ovete ukuthi tingoti akamva dibanga ukudzinwa nekushayela bodlapha emigwaqweni. There were successes that we have made because 3 illegal immigrants were arrested and close to 479 cars were stopped. And then, so it says that if we can continue and talk about these issues, 17 of them were people with their documents were not okay for using the roads, so it was a success. Itolo kushone abantu abalishumi nakuthathu kumgwaqo iN1. Department latithi umshayeli lolo uhlulele kuyilawulo yaphuma emgwaqweni yashayisana nebhasi. Kuboshwe lo mshayeli walelo loneminyaka lengamashumi kwanyalo. Hulumende waKwaZulu Natal sawutinikete emalanga lasikhombisa ukuthi asuse bonke labasinza kuletikhukhula tangenyanga yamabasa emaholeni. Lokhu kwenteka ngemva kwehluleka kuhlangabeta umncamlajucu wamhla 15 kulenyanga lesetulu. Leli bhilidi belihlala abafundi. Uhulumeni useliqashele izisulu zezikhukhula ezingu-531 ebehlala ehholo lomphakathi. Ihholo belingxenye yamahholo angaphezulu kwekhulu avula nguhulumeni ukuhlalisa izisulu. Uhulumeni uthi amabhilidi njengaleli azohlalisa izisulu kwesikhashana besakhelwa amakhaya.
akucacaci ukuthi uma sekubuya abafundi kuzomeshwa kanjani ngalimndeni. Sijabule kakhulu indlela impilo besiphile ehholo bingevenzima. Especially mangama weekend besingakwazi ukulala, kuhlale kuliwa. So nje asibe sijabule namhlanje. Bese njabule ngaye sengathi ngavele ngisuke ngikhale njani kodwa noba yimina ngempela lo ngila namhlanje. Siyabulela kakhulu. Undunankulu wesifundazwe uthi kuzoshaya umsombuluko yonke imindeni esemahholo isifakiwe endlini zesikhashana. Asifisi ukuthi kube khona umuntu wakithi ozabe esasemahholo kushaya uChristmas. Singaqinisekisa ukuthi njengamanje abekho abantu bakithi abazodlela uChristmas amahholo. Kusenjalo ithimba lezenhlekelele lilandela imbiko yezakhiwo ezikhahlamezekile emuva kwemvula zakamuva esifundazweni. Undunankulu uthi omasipala bahlola umonakalo. Amathimba wethu wezezimo eziphuthumayo wonke ami ngomumo ukuthi akwazi ukuthi asabele ahambe futhi ayosiza abantu bakithi uma ngabe kukhona abantu abazithola besenkingeni. uDubencube uthi ithimba lezenhlekele lime ngomumo emuva kwesixwayiso esithi isifundazwe singabhekana nezinye imvula kulezi nyanga ezintathu ezilandelayo. Bongani Gema indaba ze-SABC eThekwini. Mbukeli uPhawulile ngemonakalo lobangwa imvula letinemandla. Ngicabanga ukuthi kuze uphephe kuleti imvula leti ukuthi ungaweli lona ngabalibonakali emandi ahamba ngetulu kanjalo futhi nangabe ngumchubo wenqola ungagijimisi ngelitubane leliketulu noma litubane lelecile kuze uphephe singene nawe eminyakeni lomusha wa 2023. Uhulumeni kufanele ahlinzeke abasebenzi bezimo eziphuthumayo ngeensiza kusebenza bese kuthi nabo uma ngabe bebizwa ezimweni eziphuthumayo besheshe phela befike bengadembeseli. Uhulumeni into engasiza ngayo umsakazo ukuthi alungise infrastructure yase ebahlalini ngani ngoba indlela imigaqo eyiyona ama drains so if kunemvula enkulu amanzi avela gijime aphuma phapalaza hamba uthatha izindla umoshe yonke into. Abantu fanele badlalele kude kunomlambo izikhukhula zabakhukhulisa uhulumende bakabancede ngematerial ababeke kwindawo eziright. Lona ngumbono wembukeli iSABC teyethweswa kutiphendvulela ngawo. Nati ilongadilinzela kuletisematheni kuligwalagwala FM. Sibonge lithuba mbukeli ngingisiphromotha umetfuliwe lihlelo letiphuma embiteni kuligwalagwala FM. Nathi ke Tindzaba lethamba embili longadlinzela namuhla ehlelweni. Inkantolo lenkulu lapha eMbombela isicitsile sicelo lesiphuthumako simalunga labangakenami e-ANC. Sitawuphindze sibuke nalenkulumo mpikiswano nekuvota kwemalunga asePhalamende mayelana nendzaba yasephalaphala. Ungaphuthelwa ke lihlelo letiphuma embiteni emsakweni ligwalagwala FM kusona ngensimbi yesithupha Ntsambama ke uthi made kubumbane yesikhombisa. Nasivakashele emakethe tetimali sithola ukuthi lirandi liqinile nalicathaniswa netimali takulamanye emave. Lirandi libita 17 rand 48 cents nalicathaniswa nelidola lasemelika. Pondo waseBrithani ubita 21 rand 1 cents, li euro libita na 18 rand 59 cents, lipula libe ngu 1 rand 34 cents. Inkomba yetabelo tonke JSE yenyukile. Igolide ibita $1,861 li ounce, iplatinum ibita $1,041 li ounce, woyela longakahlutwa ubita $79.42 umphongolo. Tikucala lapha talomuhla asiphindze futhi sihlangane ngalokutako kanti kusasa bakhona abalingani bethu besindebele ngemuva kwetitolo simo selitolo siyalandzela kanti Tindzaba tesixhosa ningatitfola ku YouTube nga 7:30 na ku DTT nga 7.